Zahvaljujući odobrenim finansijskim sredstvima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave iz budžetskog fonda za nacionalne manjine, za programe i projekte iz oblasti obrazovanja, Udruženje za očuvanje običaja, kulture, tradicije, jezika i identiteta Vlaha Gergina iz Negotina štampalo je knjigu na vlaškom jeziku Basne za decu u 500 primeraka. Knjiga sadrži 21 basnu i napisana je dvojezično na vlaškom i srpskom jeziku na ćiriličnom pismu. Ilustracije za knjigu je nacrtala Kalina Rajković, učenica prvog razreda osnovne škole Laza Kostić u Beogradu. Knjige će biti podeljene osnovnim školama u kojima učenici pohađaju izborni predmet Vlaški govor sa elementima nacionalne kulture, s nadom da će deca što bolje savladati pisanje i čitanje na vlaškom jeziku, navode u pomenutom udruženju. Kako kažu, želja im je da ova knjiga bude rado čitana i doprinese što boljem savladavanju pisanja i čitanja na vlaškom.